kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanamanan si ka Tomas. Ay nawaw, adda ka matgaya man dita. Ito'y pay papanamaya. Ay kwa, bakit? Anya akwa, agpaliwawang kamanan. Di ka matatao dito'y balay. Dita istor di papanak, adala mapan ko gatangan. Anya manan, Basta adda, di ka madanagan bakit? Tagawid ako matla dagos. siguradum lang. Aglabata pa'y inton madamdama. Tulungan na, tapno nabibiit amalpas. Wen, bakit? Sige, nako. Unaklakit din no asino ti bisita nga ibagbaga ni bakit kaw. Si kamot gayang pare Tomas. Anya ti masapol mo? Agpamyanan ta pare, kayan mo. Ay nawaw, apay jay. Anya taramidin tay jamyanan. Makipalot ta pare. Pasensyakan pare, paspay lang ita. Apay mo? Adda nga min trabaho kita pare. Kan may isa, awan mo't lang kwartak no mapanak ijay. No awan kwartam, di agbuya talagang pare. Ura siyak mat, awan kwartak. Agungat lakit din ni bakit ko naglanganak. Tapno lang agbuya iti palaw. Apaan na kasigurado day dya pare. Ala, siyaklat na nga rudan timapan, no di mo kayat pare. Sayang mat. Si kamula ang di aglablaba? Kapilitan ananang. Ay nawaw, kunak man no tulungan na kanila kay mau. Saan pa'y nga rod anagawid nanang? Napanan naman ang dadya atao aya. Tipakada na kat addala mapan nagatangan dita istor. Addala ang maaramid dito'y balay. Nagpukaw man day taataon. Makapaasang nga rod nanang. Hayda, makapasurong day taataaw. Sadot launay, intun adda maibaga kang kuana, balasubas asubong sungbat. Itay bigat pa'y arimwar. Nasurukan atalo nga oras. Saan pa'y mat anagawid? Intun agawid, kunamlan asino man ang abak nang. Talagang awanan baeng. Nakalaba ka magaya man, Ellen, bakit? Kasano, kat italaang anagawid ka. Pasensya ka na. Naranaak ngamin ni pare Rene, dita story tayo bigat. Kat, anya ko mga iti connection na dayta. Simurutaken ko na ijapalutan, bakit? Ay nawaw, di ka agpampanunot at talaga. Pinilit na nga ron, bakit? Awanan na aramida ka. No talaga kamulaang, imbagam ko mga adaramidam ita. Awan mo't nga ron na aramida, ta ipilit na mo't amapan kami. Oo, ti ko namkit de, kaya't mumot ti sumurot kan kwa na, iso anapan ka. Amom ngamin nga adda maaramid dito'y balay, iso akasta. Day, saan apod no day tabakal? Ay di ka nagulbod, takabisado kan Tomas. Amok no agul-ulbod ka. Nagganas hindi kastay. Ay, kuna laki din o adyaman nagkalong apusa. Tao magayam. Anyad ko na yun, anang. Naimbag pa'y tinaduma dita. Relax lang tibiyag da. Na. Day talaang mangmangan kung maturog ti ubraan da. Nene, siyak sa mo ti pang panggagan yun, anang. No anya ti pan nakaawat mo, isuday jaya. Tataulan nyo mo ti panlangan da tao. Naimbag kang ka at awan ti trabahom apang panunutan. Saan kayo amawatan, anang? Mga kakiday, nakababain mo't kang ka, Don Tomas. Anya? Awan mo ti asukar dito'y kusina. Nene, ayan ngayon day jay. At damot dito'y itay bigat. Hapay, anya ti sapsapulam. Ti asukar, nanang. Nakitkita yaw. Asukar. Wen, agkapiak kumakit awan mo tinditan. Jak amua. Dakkel agarapon day jay.
Imposible mo't ama misplace. No siya, awan amok dita. Sika ta sika mo't ti mahilig nga agkapay. Mamin ano ka nga agkapi iti may sang aldaw. No agkapi akit ibatik mo't ditoy. Saan kumot nga itugtugot? Kita am dita amangan no ada dita ket di mula ang makita. Amangan mo't no. Ay na, di nakman pagpanunutan iti dakas. Laglagi pa, abalay ko ti pagnanaadan yaw. Ay nawaw. Dagiti ubeng, Intugot ida ni nanang. ijay. Diya ka maw, no sa dino tinapananda. Awan mo't na ibaga ni nanang kanya. I-text ko lang ni nanang. Awagam man ta sa ludsudon ti asukar kan kwa na. Ay nawaw, apay ti asukar. Saan mo't siguro nga intugot ni nanang? Itay alas 12 pa'y ajak makita. Awan mo't to ni ti kusina. Sinaludsud ko ni nanang. Hindi na kanumot amaw. Nupay kasta. At hapag ngayon lemeng na tigarapon. Sa lakit din ang nakapagkapi itay. O di gimatang kalata ko man, di ta istor. Kasano kat awan mo't nga rod kwartak. Awagam ni nanang mo ta sa ludsudem no nang idulinan na. Ay katurayam laangan ang agawid da. Makapasuron ti kastangar aramidan na. Agraman asukar. Ilemeng na pay. Adain sangput kau para keng ka, elain anak kau. Anya da ito'y nanang? Shanghai kan pansay. Intet tigayam kau. Kasangay ngamin ti apo ko na ita. Naki-birthday kayo? Wang, para lang keng karayta. Di mo ikan, ti sadot kan balasubas nga asawam. Ni nanang mo? Ay na, makauma ti ugali na. Aywan gayam, inlemeng yu kanu ti asukar, nanang. Wan taday tala ang mo't agkap kapiti aramidin na dito'y balay. Maditirik na iti inaramid mo, nanang. Ay na, uray gumura kanyak, awan bibiyang kau. Ay nawaw, nanang, saan anasaya at tikasta? Ti asawam anak kasadsadot, ti bagbagam iti kasta. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Manu atawunan na makikabkabalay kayaw, ngam aging gaita, awan latamot urnong yaw. Pagtrabahuam nila kay mau, ta saan mat abalda daw. Kitaan nyo manan. Tiyan niya, Ang mga nuinton madamdama kat ilimeng yumot tabagas. nasakit tinakamaw, ten lemeng ko ti asukar. Agtrabaho ka mga mina. Saan aday ta agil ilad kan mangmangan laang ti ubraam dito'y balay. Awan pa'y ngarod nanang. Agaplay kamit agbain ka iti anak ko. Ay nawa. Ada sakit tinakam nyo kanya? Ada naurnungan. Nukas tagayam. Idiretso yung ibagatap na mukmain. Sa nakasta nga ulimag kayo. Intun kwan, ilimang nyo tasukar. Awan common sense mo aya. Di mo amaw ti makarik na. Siya nagapaw ta agul uli maka kat kastamat tayo aging gatong palbiag. Nagsasaw kayo? Saan mo't ada kayo timang palpalamot kanyak? Dahi talang amin makibiyang iti biyag ming agasawa di paglaingan nyo. Nangag ko nga agap apadala kay mo, kininanang mo idi limabasak iti ayan nyo, maray. Kaano maray? Idi kalman laang. Ay nawaw, anya tinagapaan da no nangag mo maray? Maipapanmat iti trabaho, maray. Dengdenggak ti panagsasao ti asawam iti inam. Katay na, natangsit, maray. Balasubas. Anya? Isumat lagayam asaan da ngagsarsarita kin ni nanang. Numangan kami saan meten ang makigiddan ni nanang kada kami. Nauma siguro, Di na laang maidiritso kang ka. Ay, nagrigat lakit din aya ti makikabkab balay. Daytoy mo ngamin tumas, sadot mo ngamin. Naimbag ko man no saan akas di ti panagsasao na iti inam. Balasubas launay dayjay nga asawam. Mangantayon bakit? Ayabam na giti ubeng. Si kalatan ti mangayab kadagiti ubing, tagida sarak iti kanin tayo. Ayabang meten ni nanang. Ay nawa. Sana para kin nanang tinlutok. Anya? Para kada tayo lang deta. Pagluto mo't ay tibukod na asida. Oy, Tomas, saan anasaya at tikas na? Isumot lang ay imutan na. Ar-aramiden ni nanang tikas jay, tati kayat na ket aggaget kamot. Oo, talaga agad di akagurguran ak ti inam Tidakis nga aramid mo ti kagurgura na, saan asika? Basta, agluto mo't itibukod na asida. No kayat na timangan. Para kada tayo lang tinlutok. Anya? Kagurgurak launay deta nga inam.
Nakangiw-ngiwat. No di mo kayat ti makangag. Aggagat kamot ngamin. Tapno makaurnong ta. Tapno saan tayon ang makikabkabbalay kan kwa na. Nagado aririm kat sadot kamot nga rod. Alya, kanunungam ti ugali ti inam. Ay na Tomas amok ni nanang. Saan nga agunget dayjay no awan makagapo. Papanawo mo day tang asawam ilay. Apay ka di nanang. Ay nawaw, di mo amon o apay. Di mo makita. Adda ka di manan nagapaan nyo nanang. Papanawaw, tadyak kaya ti balasubas akabalay. Sakit ti ulo laang. Siyak ti masiksikuran iti kasdingar aramidon da. Bayan nyo, bagbaga akto nanang. Ibagam ta agpatakder laangan iti kalapawyaw. Isumot ti bagbaga, ngam di namot kayat nanang. Una, taday ta sadot na tinang runa. Nakasadsadot, ngam no adda maibaga kang kwana. Agsakit tinakam na. Anyan ti ugali akasta. Adda ka manan, paray. Ha? Dituyak pa man ngagtambay pare. Pangururayak amalpas ti trabaho ni bakit ko. Saan kami na komportable di balay da pare. Ay nawaw, apay mag. Madimot nga rod ti panagkita ti katuganga kanyak. Ay wag, nadamag ko anagapa kayo kan katugangam. At di mi nagkinawatan pare. Mano at tawon mo't ngamin ang makikabbalay kayo kan kwa na paray. Isumot ti nang ibaga, amabalin mi ti agnaid iti balay na. Wag, ngamadi ngamin tagbalin nga abusado paray. Abusado mo ta sa asawan pare. Ti kayat ko asawan, agtrabaho ka mo't ngamin ah. Anya? Mas asar lakit di ti katugangam, no makitkita ng awan aramidam. Iso aday ta, pagpupudutan da ka mo't tag. Talaga natang si Daya pare. Ipadas mo tagtrabaho pare. Tulungam ka din bakit mo. Sigurado ang maragsakan ti katugangam no kasta taramidam. Paawa effect mo't day akong parim. Ay nawaw, kunak man no aramidam bakit. Nalpasan Nangag mo tinagsaritaan mi tigayim ka? Nangag ko dadaulan na pailang amin ti katugangan na. Di balay, tabi nagbagak mo't kit din bakit? Wan ano dumngag kang ka, no saan ngay? At damot tengking kuha na anay ta. Basta siya, imbagak lang tamok akasayaatan nga ramidon na. Oray asino akatugangan, talagang agburak ti dara no kasdya ti ugali ti manugang. Feeling don, ay nawaw. Nene, apay nga inwaryo ti tsinelas ko nanang. Wan ta nakarugrugate kat insirak mo pailaang may. Ay nawaw. Siyang kalangarudan nga agdaldalos dito'y balay. Kasta pailaang may ti aramidam. May parbang nga raw ti kasta. Ay, apay ay anapodo ti darayo kanyak. Gapaw ta sadot kalangarudan. Balasubas ka pa'y asumungsungbat. Anya tinamnamaan nyo, gad nakaungot kayo mat kanyak. Talaga makaungutak. Taday tamot agil ilad ti ubraam. Sadot ka pa'y. Awan magtrabaho, nga magraman trabaho dito'y balay, kan panangasikaso ka dagiti putot mau, iuray mo pa'y iti anak ko. Tapno awan may bagbagayaw. Pumanaw klangin. Ay wala, pumanaw ka no pumanaw ka. Asino ti butbut nga, isumot lang ajak marik na ti kadam dito'y balay. Oh, agim impaki ka man. Pagawid ako ni Jabalay. Anya? Isumot lang ama di ti trato ti inam kanyak. Ay nawaw, kayat laeng ni nanang nga agsapol ka iti trabahom. Sigurado nga iso ti may sa ama kagapo, no apay nga agmamalas da tao. Nakangiungiwat, bakit? Anya? Adda kada kayo, no sumurot kayo kanyak. Pag naudan tayo nga rod, iti ayan ni nanang mo, kat naurnong mat dagiti kakabsat mo ijay. Ano san tayo Naimbag ijay, awan ti agong ungod. Ay saan? Agbati kami kadagiti ubing ditoy. Okay, sana parikod day ta. Makamu kayo mat nga rudan iti Bergyo. Anyat ko nam Tomas. Mangidadanas launay da bakit? Anyat di yun nagkinaawatan iti katugangam aya. Napudot nga rod ti dara na kanyak nanang. Iti anya agapaw. Diyak amukin ko Kaslag bala no kas agsasaw. Ura am munang adda lumablabas iti paraangan. Ura am muna ang mapabainan da tao. Aramidin na latta. Ha? Awan karbangan ti katugangam amang ibabain kan ka no awan mat makagapaw. Unamlan asino agsasaw day bakit nanang. Agraman asukar ilamang napay. Ay kat imot nga rod ano kasta. Ha?
Kasaritak tuman, numara na ak dita paradaan. Awan nga minwayakat, amapan iti ayanda. Ay ko. Sa ano na lang? Di yung sayangan ti oras yung iti kakasya klase ti tao. Agpaiso kaday abalayan. Imutam, kan idadadanes mo kanuma, jay anak ko amanugang ma. Kumpleto ka day, ti inistorya na kang kaabalayan. Agraman asukar kat ilemeng mo kanupay. Ay naabalayan, no abmumlaang, manu atawan ada kami iti anak ko, tinang palpalamot iti anak mau. Ay nawaw, adda trabaho ni Tomas Anya. Kano nabayagan ang nag-resign, nabayagan adon ijay balay. No kasta nga ungta, tamaasarak kang kuana, balasubas asumungsungbat. Ha? Anya jay kunam, nag-resign? Way nabalayan, day tatipudnaw, no saan ka mamatay, agsaludsud ka kadagiti karuba may. Amuda no anya ti inararamid ti anak mau. Mangibabain ka, Tomas. Ne. Apay ka din nanan. Ay nawaw, agin di mo kapailaang dita. Nakasaritak ti katugangam, kat nag-resign ka kanumat iti trabahom. Mano atawan nga iso dati ng palpalamot kan ka. No kasta? Nakasarita yung ti katugangak, nanang. Kaibagbagak laang. Pagsasawak kumakat, ang idinagsaaw, siya tinabainan. Apay nga minang kinasarita yung pailaang, nanang. Ay pangasim, agbiro ka iti pagtrabakwam. Agornong ka, tagpatakder ka iti balay para iti pamilyam. Iti kasta, saan kailaang amakikabkab balay? Agbain kamuta iti katugangam. Para kadagiti ubing, bakit? Nasaya at mata na panunot mo ti mountain. At natrabaho kita, bakit? Gusto tapno makaurnong kamot. Kasta talaga ti planok, bakit? Agurnungak, tapno makaipatakdirak mat iti kalapaw tayo. Tapno saan tayo makikapkabalay laang. Ala, sumrek ka pa'y nga rod, tagkape ka. Saanin? Ang mga nood na ninanang dita. Sumurat ka kigday, tagkapi ka. Ha? Nangagmumat siguro day jay. Agkape ka kanupay lakay. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Saan nakaakagura ni nanang? Tila kinasadot kan kinabalasubas mo ti kagura na launay. Ay nawaw! Di kinasadut kan kinabalasubas kat mabalin amang perdi itinasaya at alinangan ti maysa a pamilya. Di tay nga urayan a mauma dagiti kabalay tayo. Agagat kan tanangan tayo ti panagsasao tayo. Tapno awan to ti pagbabawyan intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.